Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na Slovenski matici. Seveda v naši sredini najprej toplo pozdravljam današnje goste. Z Srbske akademije znanosti in umetnosti, to sta akademik profesor dr. Aleksandar Kadijević in akademik kipar in profesor Marjan Bajić. Prav lepo pozdravljeni. Obenem pozdravljam inženirja Živorada Andrejiča, predsednika Vukove zadužbine v Ljubljani. Posebna zahvala velja tudi profesorju dr. Vladimirju Osolniku, ki leta in leta z nami odlično sodeluje in organizira ta srečanja med srbsko in slovensko kulturo in znanostjo. Nikakor nazadnje pa seveda pozdravljam prav toplo tudi predstavnika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika profesorja dr. Milčka Komelja in akademika, kiparja in profesorja Mirko Bratuša. Naša srečevanja segajo v leto 2018, ko je v tej dvorani potekal posvet o naravoslovcu Milutinu Milankoviću. Takrat so se začela povezovanja med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Srbsko akademijo znanosti in umetnosti, ki so se povezala tako z Vukovo zadužbino kot seveda Slovensko matico. Nikakor nazadnje je to tudi čas, ko smo znova nekoliko bolj obnovili stike tudi s Srbsko matico v Beogradu, in takrat na matici pripravili s predsednikom dr. Alešem Gabričem tudi srečanje in predavanja o Slovenski matici. Zato nam je seveda danes žal, da z nami ni tako predsednika Srbske matice, profesorja dr. Dragana Staniča, s katerim odlično sodelujemo, kot seveda našega predsednika dr. Aleša Gabriča, ki je žal v tujini in odsoten, vse pa prav lepo pozdravlja. Ta sodelovanja med eno in drugo matico ter med eno in drugo akademijo so še kako pomembna. Govorijo o tem, kako živ in živahen je bil ta kulturni in znanstveni prostor vsak trenutek. Prav dragocena pa so ta srečevanja na matici tudi zato, ker so posvečena zelo različnim osebnostim. Če smo srečanja začeli z naravoslovcem Milutinom Milankovićem in potem nadaljevali razpravo o matematikih Josipu Plemlju in Mihajlu Petroviću Alasu v letu 2020, je bilo zadnje srečanje posvečeno pisatelju Ivo Andriću v letu 2022. Zato je seveda kakor samo po sebi umevno, da se posvetimo danes umetnostno-zgodovinskim druženjem, povezovanjem, srečevanjem, likovni umetnosti, kar bo danes seveda posebej v ospredju. Da pa slišimo, kaj bo danes dejansko predmet našega srečevanja in razpravljanja, vabim najprej tudi še za uvodni nagovor inženirja Živorada Andrejiča, potem pa prepustimo besedo akademiku profesorju dr. Aleksandru Kadijeviću. Inženir Živorad Andrejič, dobrodošli, izvolite k besedi. Pre nego što nešto više kažem, sjetio sam se srpskog komediografa Branislava Nušića, koji je pisao autobiografiju i tako zaključio ovako, kaže:
danas sam zaključio autobiografiju. Jer sam se juče oženio, a kad se čovjek oženi i nema više autobiografije. Htio sam tu nešto da kažem. Drugo, ja sam po rođenju tamo, a po studiju i radu ovamo sam tukaj u Sloveniji, ne. Tako da sam po tamo, po tukaj, ne. Tako da, zdaj se bom pa sicer zaradi gostova kakorkoli malo govoril tam govorijo, ne. Pa to. No, pre nego što krenemo dalje, profesor Osovnik i ja imamo male darove. Današnja tema je posebno, treba da se seti i kralja Aleksandra. I ovdje smo dobili pre pola godine knjigu o tom spomeniku koji je, jasno znate, Dolina se radio. Knjiga je iz 40. godine i ja sam zahvalan jednoj mojoj susedi koja je to poklonila pa sam razmnožio. Pa bi ova dva naša današnja kipara molim da prime to. Hvala. Pa molim profesora Osovnika da podeli, evo ovako da vam kažem. Mi, reći ću i kasnije više, mi sutra imamo veliku proslavu na Bledu. Na Bledu je 107 spomenik podignut Mihajlu Pupinu. On se rodio pre 170 godina, to znači datum od pre 2 dana, 9. oktobar, to je njegov datum rođenja, a 9. oktobar je i 90 godina od atentata u Marseju i tako dalje. To se sad nekako povezalo. Pa smo mi sad napravili treće izdanje ove knjige Mihajla Pupina, autobiografiju od pastirja do izumitelja, koja je izašla 31. godine, a predgovor je pisao sam Mihajlo Pupin. I mi ćemo njegove reči i na Bledu pročitati. A sad da pokloni da. Imamo jasno i za maticu, ne? Da. Hvala lijepa. No, Vukovar zadužbina ovde u Ljubljani je osnovana 2006. godine na podsticaj akademika Dejana Medakovića iz Beograda. A Dejana Medakovića mnogi ljudi znaju kao velikoga naučnika i plemenitog čoveka. Mi smo to osnovali sa nekom voljom da ćemo nešto napraviti. Imali smo moram posebno da istaknem saradnju sa obe akademije i ovo što je Ignacija rekla sa maticom, a to smo hteli da povežemo nauku i kulturu dva naroda. Uvek smo tražili neku paralelu. Sa slovenske strane je a sa srpske je taj. Recimo, navodim kao primjer kad smo matematičare imali. Klemen, recimo, znate, bio je prvi rektor, veliki matematičar. U vreme kad sam ja studirao, on je već bio u penziji, ali viđao sam ga u restoranima negdje gde je još dolazio i tako dalje. Klemen je bio prvi rektor Ljubljanske univerzije. Te matematičare smo povezali, pa smo povezali arheologe, pa onda jasno i neke druge ljude, jasno, koji su bili od značaja i ja bih posebno se zahvalio i akademiji ovde. Mi smo počeli u stvari sa akademikom Tadejom Bajdom. Nije Bajd ovde? Nije. Aha. Rekao je da će doći. Kad je on bio predsjednik, to je pre 10 godina, nama je pisao predgovor za ovu knjigu o Pupinu, koje je unutra taj njegov zapis. Inače, imali smo tada i pre 10 godina, tih 160 godina Mihajla Pupina u festivalnoj dvorani. I onda se jasno zahvaljujući u stvari pokojnom Andreju Kranjcu, koji nas je povezao ovde sa maticom. On je tada bio potpredsjednik Slovenske akademije i žao nam je mnogo, on je otišao sa ovoga sveta
nama je mnogo pomogao i lepo smo se družili. A pre izvesnog vremena je isto jedan akademik Vidojko Jović, koji je govorio i o cviću i tu je bio u Ljubljani i on je napustio ovaj svet. Tako da, a što se nas tiče u Vukovoj zadužbini, i nama je pomoglo mnogo ljudi koji su sa nama sarađivali. Po našem zadužbinskom imeniku, to ih je 16 ljudi je već napustilo ovo, neki su napisali uspomene i ostavili nešto od svog života ovde, a neki nisu ništa ostavili i tako, ne znam šta će biti i sa nama ovde. A i, mislim, s obzirom na te naše godine, i mi smo, profesor Solnik i ja smo ostali zadnja odbrana, kako bi rekli, zadnja odbrana te Vukove zadužbine. Šta će biti u budućnosti, ne možemo proricati, ali vremena su takva. Šta bih još rekao? Rekao bih nešto u vezi ove teme današnje. Znači, lepo je ovo, mi smo bili kod akademika, predsjednika Akademije Slovenske štiha i on nam je učinio to. On je danas inače u Beogradu kod Srpske akademije, a jasno, novi predsjednik Srpske akademije Zoran Knežević nam je uputio ova dva dobra gospodina koji će danas se ovde govoriti. A zašto je ova tema? Gledajte, jedno je, mnogo se pisalo ovde o tom, i dan danas pišu puno o toj vladavini kralja Aleksandra, odnosno o njegovim spomenicima Dolinarevi u Ljubljani koje su Italijani srušili. I neki diskutuju, ali veoma malo govore o dve srušene pravoslavne crkve koje su Nemci srušili. Znači, međutim, u onim podacima, tu nema dovoljno podataka napisanih, ali ovako je, mislim, samo ja da napomenem, spomenici ove Dolinarjevi su srušili samo Italijani, Slovenci tu nisu učestvovali. Međutim, kod dve pravoslavne crkve koje su Nemci sa takozvanim Nemčurima u Celju i u Mariboru, oni su to srušili. To sad ne mogu da kažem da li se komunisti zahvaljuju što je to srušeno i što to nije obnovljeno. To je sad vreme koje će pokazati. A vi ćete danas progovoriti i o jednoj i o drugoj temi, pa ćemo vidjeti. Može, ja sam htio još jednu stvar da kažem. Profesor Jezernik nije ovde, jel? Ne. A, nije. On je napisao jednu zanimljivu stvar. On ima jednu lepu knjigu Jugoslavija, zemlja snova. Koja me ne tuži. On je napisao ovako, pre dosta godina, kaže: Parma, italijansko mesto, je pobrateno sa Ljubljanom i oni, Italijani, nisu za ono što su srušili platili ratnu štetu, jer to, da tako je, ja ne znam, ali sad nazivajmo to komunističko vreme, nije važno, ali Jugoslavija nije tražila tu ratnu odštetu za te kulturne spomenike koji su srušeni, da se ili obnove ili se nešto drugo. I on je rekao, dajmo, tražimo od Parme da ona to obnovi. Međutim, to je sad jedno pitanje. Vi možete postaviti jednu ovakvu pretpostavku ili dijagnozu, da li taj spomenik zaslužuje, recimo govorimo o spomeniku kralju Aleksandru u Dolinarevu, da se to obnovi ili ne. Evo toliko. Ja bih sad završio i rekao dobrodošli. Hvala lepa profesorju oziroma inženirju Živoradu Andrejču. Hvala tudi, da ste izrekli svoj poklon akademiku profesorju dr. Andreju Krajncu, ki je bil tudi ugledni član Slovenske matice in je začel soorganizirati ta povezovanja. Zdaj pa vabim k besedi akademika profesorja dr. Aleksandra Kadijeviča. Izvolite.
Ispričavam se. Dobar dan. Dobar dan, poštovana tajnice, urednice, dr. Porfirio Jarc, poštovani inženjeru Andrejiću, poštovani prisutni. Moj zadatak koji mi je uputio pored Vukove zadužbe Ljubljani predsednik SANU Zoran Knežević je da nešto kažem o temi koja se aktualizuje sada na talasu slovenačko-srpskog približavanja u kulturi, koja je zapravo nikada nije mijenjavalo i ne treba nikada ni da se smanjuje o delu arhitekte Momira Korunovića. Ta tema je dosta škakljiva, vezana je i za jugoslovenski i postjugoslovenski prostor, međutim sa naučne tačke posmatrana, ona zaslužuje stalnu aktualizaciju i problematizaciju. Znači, ja danas neću govoriti o Korunoviću u savremenom političkom, geopolitičkom ili kulturološkom kontekstu, već ću nešto reći o njemu kao arhitekti, kao o stvaravcu. O Korunoviću se može govoriti sa više stanovišta, multidisciplinarnih, biografski, može se govoriti kako i gde je radio, ali mislim da je od toga važnije danas reći u narednih 40 minuta zašto je tako radio. Vidite ga da je bio posvećenik, vidite ga kako sedi u svom kućnom ateljeu u kome je radio popodne i nedeljom, jer je pre i posle podne kao državni arhitekta, dakle Korunović je bio državni umetnik prvo Kraljevine Srbije, a kasnije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i od 1929. Kraljevine Jugoslavije. Vidite da je on bio posvećenik, uredan, otmen, vaspitan, on je tako formiran bio u svešteničkoj porodici, rođen je 1883. u jednom selu nedaleko od Jagodine u srcu Moravske Srbije. Tokom života će se baš zato najviše zalagati za obnovu moravskog stila srpske srednjovekovne umetnosti iz doba despota Stefana Lazarevića. Misli se na kraj 14. i početak i prvu polovinu 15. veka. Ono što je Korunović gradio, veoma je retko komentarisao i vrlo je retko javno istupa. On je bio, što bi se danas to reklo, privilegovani državni umetnik. Međutim, državni umetnici u Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji, kao i ranije, naravno, na prostorima Austro-Ugarske monarhije, su bili najbolji umetnici. Posle 1945. mi smo dobili, koji su imali puni legitimitet, u svakom smislu. To važi i za Meštrovića, i za Dolinara, i za mnoge druge umetnike, nećemo ih sve nabrajati. Tako da, ako je država angažovala umetnike da izraze njene ideale u prostoru, u plastici, u dvodimenzionalnom slikarstvu, u grafici i tako dalje, za to je delegirala i izabrala najbolji. Momir Korunović je diplomirao 1906. godine na univerzitetu u Beogradu. 1905. je velika škola koja je od 1896. imala drugi arhitektonski fakultet na Balkanu, jer prvi je bio u Atini, drugi u Beogradu. Ljubljana i Zagreb dobijaju arhitektonski fakultet, odnosno arhitektonski odsek tehničkog fakulteta 1919. i 1920. Beograd je dakle prednjačio jer je Kraljevina Srbija bila nezavisna. A glavni centar formiranja, kao što znate, hrvatskih i slovenačkih arhitekata, jer se sa pravom govori o mnogo većoj razvijenosti, da kažemo, arhitektonske kulture u tim zemljama, je bio Beč.
i zato su sa zakašnjenjem i dobili kod sebe dobili te univerzitetske ustanove. Jeste Zagreb imao višu obrtnu školu još kraja 19. veka, ali ona nije imala status fakulteta. To je bio državni, to su bili državni fakulteti u Ljubljani i Zagrebu, odgovorni Beogradu. Arhitekta Korunović je još kao stvaralac u svom vremenu bio primećen, iako nije radio na sopstvenom marketingu. Njegov fenomen bi najbolje bilo posmatrati sa stanovišta njegovog vremena, sa stanovišta medijske kulture, zvanične kulture i umetnosti koje je on pripadao. Tada su mediji drugačije prikazivali umetnost nego danas. Oni nisu bili puki poslušnici, puki servis ekonomskih, političkih elita. Oni su predstavljali svi izuzetne individualce. Da li neko ovde misli ili uopšte u historiografiji, u kulturnoj javnosti da je iko mogao jednog Ivana Meštrovića, Lojzu Dolinara, Momira Korunovića da prisiljava na bilo šta? Njihova umetnička sloboda je zapravo bila u funkciji jednog kulturnog modela, integralnog jugoslovenstva i jedne, može se reći, jedne kompaktne kulturne politike. Država je imala kulturnu politiku i zato je angažirala najbolje umetnike. Mi to danas nemamo. Imamo mnogo veće resurse, imamo mnogo veće ekonomske potencijale. Ta društva su imala veliki stepen nepismenih u to vreme, ratne traume, borila su se za postkonfliktnu reorganizaciju, bilo je i stranih reparacija, to su burna vremena, znate. Danas imamo neka mirnija vremena, ali nemamo tako svestrane, nemamo takve veličine. Ili se to možda meni čini, možda sam ja od previše, kao istraživač tog perioda, možda previše emotivno vezan i normativno vezan za to, ali ne bih rekao da mi danas imamo takve umetnike. Međutim, imamo umetnike koji su okrenuti i ovde prisutne, uvažene vajare, koji su okrenuti nekim drugim idealima. Tako da ne treba upasti u tu zamku ovog mog stava, već bi ga trebalo možda posmatrati šire, da svako vreme ima svoje umetnike. I svako vreme ima svoju umetnost, kao što piše na paviljonu Secesije Jozefa Marija Obriha u Beču. Evo vidite da je Korunović u kulturnoj memoriji danas prisutniji nego pre. Porede ga sa Gaudijom. Te paralele su utemeljene. Ukletine ima. Od 90 ostvarenih zgrada, znači on je mnogo gradio. Pazite koliko danas treba autorski timovi da se postaraju, da se osmisli, projektuje, odobri i realizuje jedan projekat. Vi znate, na konkursima, na arhitektonskim izložbama sada dominiraju veliki autorski timovi. Zaha Hadid, koja je preminula pre nekoliko godina, ona je imala preko 200 zaposlenih pomoćnih arhitekta. Korunović to nije imao. On je radio u jednom birovu koji je bio po imenima saradnika najsnažniji, najkvalitetniji biro u Kraljevini Jugoslavije, ali doći ćemo do toga. Ukletine ima. To je mit. I sam sam doprinuo sa monografijom o njemu 1996. kada sam pomenuo tu sintagmu ukletine ima. Pre bi se reklo da su ukleti oni koji su njegova dela rušili. Ili, to je jedan grub izraz, znate, to govori da je on praktično bio nesrećan, da je on bio promašen, da nije bio prihvaćen. Ali ne može se reći da to nije bio. Zamislite, izgradio je 90 zgrada. Sada postoji 63. Bio je svestrani autor crkava, pravoslavnih crkava, jer je bio vezan za Srpsku pravoslavnu crkvu. Javnih spomenika u pejzažu, vangradskom i gradski spomenik je gradio, znači u prirodnom pejzažu je gradio spomenike i tu se smatra pretečom Bogdana Bogdanovića. Ali postoje sličnosti i razlike u njihovoj poetici i njihovoj estetici, jer obojica pripadaju drugim epohama. Zlatno doba Korunovićevog rada je bilo Međurać, period Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije. Tako da ta sintagma je više, znate, senzacionalistička. Ali ako će i ona privući pažnju najširih društvenih slojeva u regiji danas i u Srbiji za njegov rad, onda je možemo prihvatiti kao jednu, da
kažemo, slobodnu metaforu, ali nisam pristalica unošenja senzacionalizma. I ako je neko uklet, ako se pošto o tome može govoriti, pre bih taj nezgodan atribut dodelio onima koji ruše. Jer u istoriji arhitekture nema pobednika i poraženih. Nema. Arhitekt ne ruši, on gradi. Samo imamo graditelje, a oni koji ruše, oni ne dolaze, uglavnom ne dolaze iz tih redova. Znate, posebno ne ruše vrednosti. Ili ponekad su nešto grade na mestu toga. Znate, zašto je Albert Speer jedini koji je od arhitekata koji je odgovarao na Nirnberškom procesu? Zato što učestvuju u represiji. Svi drugi arhitekti kvislinških režima, recimo najbolji arhitekti NDH, su bili predratni, proaktivni arhitekti tokom postojanja NDH su bili hrvatski arhitekti i arhitektice, među njima je čuvena Zoja Dumenić, koji se nisu kompromitovali, oni su jednostavno gradili u tom periodu. I u tome dosta se sada piše u Hrvatskoj, najviše, tu nezgodnu temu je inicirao Krešimir Galić. On ima jedan čuveni članak arhitektura iz 2008. Arhitektura u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji pokazuje da ti ljudi nisu učestvovali u represiji. I u socijalističkom uređenju, u komunističkom režimu, s kraja 44. već od 45. oni postaju nosioci obnove. Putem arhitekture tog društva, obnove razorenog arhitektonskog fonda i izgradnje novog fonda. Znate, tako da se nisu kompromitovali. Arhitekt Aleksandar Beroko, akademik SANU, slikar, književnik, profesor, istraživač starina, čuveni konzervator i pre svega arhitekta, on je tokom Drugog svjetskog rata u kvislinškom Smederevu, kojim je rukovodio fašistički Kvislin, Dimitrije Ljotić, čuveni Ljotić, to su Ljotićevci, znači Kvislin ne može biti veći i sa svojim saradnicima Beroko je izgradio razoreno Smederevo tokom rata, ima odrešene ruke Ljotića i gradio je u Smederevu nakon razaranja Smedereva jer je eksplodirala municija u Smederevskoj tvrđavi. Onda je veći deo grada srušen, puno ljudi je poginulo. Tako da niko posle rata nije, ali to nije imalo nikakvo nacističko obeležje. To su neke građevine u srpskom nacionalnom stilu. To je neki ekstremni nacionalizam Ljotića koji je pratio inicirao tu izgradnju, međutim te zgrade, kao i Korunovićeve, funkcionišu i danas. Tako da tu tezu o ukletom nemaru, znači moramo prihvatiti sa rezervom, to je znači i Beroko nije ništa odgovarao zbog toga, zato što nije učestvovao u bilo kakvoj represiji, naprotiv, znači on je samo gradio. Ali onaj ko gradi konclogore, naravno da ne može da prođe bez kazne, što se naravno na njega ne odnosi. Brat Momir, kao član Sokolskog pokreta od početka, on je bio zadojen idejom panslavizma. To je ono što njega povezuje sa idejom jugoslovenstva, koju on, model jugoslovenske ideologije, ali iskreni jugoslovenski nacionalista, on nije bio srpski nacionalista, iako je bio učesnik oslobodilačkih ratova Srbije, i balkanskih i Prvog svjetskog rata, gde je dobio i čin i gradio je tokom tog perioda. Uglavnom u pozadini, Korunović je bio jugoslovenski nacionalista. O tome govore njegove beleške, govore pisma i određeni dokumenti i prilozi koje je objavljivao u Sokolskoj štampi i periodici. Brat Momir, oni su se uslovljavali tako, on je imao ime brat, svi su oni braća bili i prema idejama on je bio sledbenik Engilberta Gambla i inače bio jako vezan i za češku kulturu i čak bio vezan i za čehoslovačku po osnivanju, tako da je ta ideja panslavizma kod njega bila iskrena i ona se u potpunosti ovaplotila u njegovom radu i tokom izgradnje tih 90-ak zgrada širom Kraljevine. Tvorac jedinog originalnog arhitektonskog stila u Srbiji, to je sledeća teza, ona implicira da niko nije tako prepoznatljiv kao Korunović. Kao što je Gaudi u Kataloniji i šire, tako Korunović u Jugoslaviji. Njegova dela su autentična, izraz njegove imaginacije, jedne duboke
nostalgije prema srednjem veku. I on se zalagao za obnovu, oživljavanje srednjovekovne i nije bio jedini. 20. godina je bilo sličnih pokušaja i u Sloveniji i u Hrvatskoj, manje na drugim prostorima, međutim on je u tome bio najuporniji. Bio je antimodernista, tako da mu vreme nije išlo na ruku, međutim nije učestvovao na konkursima. On je bio privilegirani državni arhitekt. On je dobio na nedeljnom nivou porudžbine da gradi javne objekte, to su uglavnom dakle, sokolski domovi, zgrade ministarstava, škole, pošte, bankarska arhitektura i tako dalje. Tako da je on javne spomenike, tako da je on mnogo radio i za Srpsku pravoslavnu crkvu i do kraja je bio vrlo produktivan, do Aprilskog rata 1941. kada praktično prestaje njegov arhitektonski rad. Biće reči i o tome tokom izlaganja. U ovom uvodu gde iznosim ove ključne teze vidite da se on smatra uniženim projektantom i masonom. Zato što je komunistička ideologija uz ideologiju modernog avangardizma koju su posle Drugog svjetskog rata predvodili nosioci Beogradske škole moderne arhitekture. Oni su ga isključili, sećanja isključili, iako je živeo još u socijalizmu, još 25 godina, iz struke. On je bio isključen. A vi znate da se danas, nećemo ih nabrajati, od profesora, od arhitekte Podreke do mnogih drugih, Ivan Štrabus je radio do smrti, Ivan Antić do smrti, Milan Lojanica, akademik naš koji je nedavno preminuo. Imali smo komemoraciju pre 2 nedelje i imao sam veliku čast da mogu na njoj da govorim o liku i delu akademika Milana Lojanice, sećanje na njega. Korunović je bio isključen iz toga zato što je bio arhitekt koji je najviše izgradio u diktaturi kralja Aleksandra. On se smatrao buržoatskim elementom, nepodobnim monarhističkim kadrom koji treba da plati, treba da bude kažnjen time što će ostati na margini. I zato je on unižen. U mirnodopsko vreme i u ratno rušanje su njegove građevine, ali ne u toj meri da bi bio bilo ko tu toliko uklet. Tako da to prejak senzacionalistički izvesti. 13 njegovih zgrada je srušeno. Znači, mnogo je ostalo. I Bogdan Bogdanović je javio čuvenu knjigu Uklet i Neimer, i on je tu preterao, nije toliko njegovih dela srušeno, ona se skrnave, ona se devastiraju, posebno spomen groblje u Mostaru, partizansku spomen groblje u Mostaru, koji je on teško podneo i pre emigracije u Beču, on je obišao te devastacije u Mostaru i jako mu je teško palo. Kažu, kada se vraćao iz ratnog Mostara nekako nekim putevima nazad u Beograd, pre nego što će otići praktično za opet kraja života u Beču, do 2010. kažu da je sve vreme ćutao. Čuveni Bogdan Bogdanović. Jeste, Korunović je bio mason, ali ko nije bio mason u to vreme? Nije se bavio politikom, ali eto bio je mason i smatra se da neke njegove građevine imaju masonske simbole. Osnivač prve beogradske masonske lože sa nazivom Jugoslavije bio kralj Aleksandar I Karađorđević i pre osnivanja Jugoslavije, tako da to što je on mason bio, to se dovodi u vezu sa propagandom masonerije. Međutim, to što je Korunović na tom planu doprinosio je privatne prirode i posredne prirode. To je njegovo bilo neko lično pravo, on je bio član te tajne organizacije, ali on je pre svega bio veliki umetnik, državni umetnik, tako da teza je da je on kroz građevine promovisao masoneriju umesto srpski nacionalni stil, jugoslovenski nacionalni stil, svima je u Jugoslaviji video braću, sve je povezivao, o tome govore neki njegovi memoari, publikovani prilozi u Sokolskoj štampi, tako da to ne ide s tim, ne ide ta teza da je on zloupotrebljavao državni rad za propagandu masonerije, koja inače treba da ostane tajna, po definiciji, po organizaciji, to faktično pada u vodu. To je jeftini senzacionalizam. Vidite da su u Sloveniji srušene 2 njegove crkve, one su bile najveće. Njemu je bila najmilija ona u Celju, najveća koju je ikad izgradio, nije dugo postojala, to je crkva Svetog Lazara u Mariboru, ali doći ćemo do toga.
Ovde vidite spisak njegovih dela. Ja ću, kada se završi danas naš skup, ostavit ću ovde da svako ko želi da dobije ovu prezentaciju i neke PDF-ove o Momiru Koruniću može da upiše svoj e-mail, ako vi tajnice to odobravate. Znači, možda će ovde biti posebno mlađih istraživača koji su ovde danas prisutni, mladih poklonika arhitekture i urbanizma, mogu ostaviti e-mail i ja ću im poslati literaturu o Korunoviću u PDF-u i poslaću im ovu prezentaciju, da bi ona bila javna. Korunović je otkriven sa velikim zakašnjenjem u vreme rađanja postmodernizma u beogradskoj arhitekturi i najviše je doprineo arhitekta Zoran Manilić, koji je bio historiograf i arhitektonski kritičar, vidite, i on je najviše pisao Momiru Korunoviću do pojave monografije Moje malenkosti, kasnije je 1996. Onda je izašla 2004. monografija o spomeniku na Zebernjaku i katalog romantična arhitektura. Vidite da se on usavršavao u Evropi i zapadnoj i srednjoj. Ovo su glavne teze, zbog nedostatka vremena, naravno, nećemo to čitati sada, nećemo to objašnjavati. On je bio protivnik tuđinštine, on je tako govorio. On je smatrao da je osmanska i austro-ugarska dominacija bila preduga i da u formiranju i arhitektonskom obličavanju novog društva, nove zemlje, nove kraljevine, pobedničke, u ratu treba da se ona okrene sebi. Da sva tri jugoslovenska naroda treba da se povežu oko ideje integralnog jugoslovenstva i bio je toliko zadrt u tome, toliko je bio striktan da nije koristio na svojim projektima. Znači, on je projekte pripremao u kabinetu u Ministarstvu građevina. Evo vidite ga kao mladog Sokola, on postaje član Sokolskog pokreta 1895. sa 12 godina. Ovde vidite fakultet koji je pohađao, to je zgrada Kapetan Mišino zdanje u Beogradu i on je tu studirao. Crkva Svetog Petra i Pavla u Jagodini iz 1899. Svetozara Ivačkovića. Znači, on je završio osnovnu školu u Jagodini i prelazi 1894. u Beograd. Kao student istakao se čak konkursnim radovima, kao današnji studenti, što često izlaze u javnost sa konkursnim radovima. Znači, on je od početka verovao u sebe. I on je smatrao da povratak korenima jedino može da se izrazi sinkretičkom arhitekturom, spojevima prošlosti i sadašnjosti. On je smatrao da staro ne zastareva. I njegovi savremenici, mnogi, i posebno međuratni modernisti, su bili, znate, uglavnom protiv toga. I tragove rada jednog i drugih upravo danas valorizujem. Postmodernizam koji se javio u srpskoj kulturi pa i u svetu, početkom 80-ih je došao do najvećeg izražaja, u Srbiji je brzo potisnut kao jedan nepotreban mit, kao jedna prevrednujuća ideologija od strane tih lidera Beogradske škole visoke moderne, posleratne. Tako da je Korunović i dobrim delom zato sa zakašnjenjem otkriven, ali ne postoje naučna opravdanja zašto se on nije ranije proučavao. Evo da vidite njegovu prvu građevinu levo, to je seizmološki paviljon na Tašmajdanu i on je zamišljen 1907. u maniru nemačkog romantizma. Učestvuje na konkursu sa ovom blistavom, autentičnom, originalnom, živom kompozicijom u zgradi uprave Monopola. Ovo vidite da dokumentacija o Korunoviću uglavnom se nalazi u arhivu Jugoslavije, istorijskom arhivu Beograda, a najviše je on sačuvao u ambijentu svoje kuće koju je izgradio 1922. i u kojoj je preminuo 1969. potpuno zaboravljen, ali dostojanstven. Biće reči o tome. U Lamartinovoj 10 na Vračaru, u kvartu Kotež Neymer, koji je u posljednjih 15 godina devastiran globalizacijskim interpolacijama privatnih investitora. To je najveća nesreća
za taj deo grada. U tom delu grada to je jedna padina koja je vodila od Kalenić pijace do Čuburskog potoka, a kome danas ulica Južni bulevar, i ona je izgrađeno, to naselje u kome je on živeo je izgrađeno u paviljonskom sistemu sa privatnim kućama, jednoporodičnim kućama, i u tom kraju je živeo Milutin Borisavljević, čuveni arhitekta, Branko Tanazijević, Milan Zloković, Momir Korunović i Dimitrije Mleko. Ovde vidite da je on tu uglavnu fasadu uprave monopola, tu je danas Vlada Srbije, zamislio kao student u maniru neovizantinizma sa neovizantijskim kriškarskim kupolama, kao identitetskim oznakama da je Beograd zapravo sledi principe Vizantije. Što je i sada stav Srpske pravoslavne crkve, da je vizantijsko nasleđe, osim Rusije i Grčke, naravno, koja ima najveći legitimitet, najviše ima preko moralno istorijsko pravo da ga baštini Srbije. I danas i u Korunovićevo vreme, što se i eksploatiše. Naravno, tu postoje poznati argumenti protiv konzervativizma, protiv anahronizma, međutim, Korunovića to nije zanimalo. Vidite da on zgrade ne tretira, on zgrade tretira kao siluetne simbole. Znači, on je bio majstor arhitektonske kompozicije koji je u stanju bio da poveže simboliku arhitekture sa autentični izraz, taj unutrašnji naboj njegovih zgrada, to takozvano nešto više. Ta unutrašnja prostorna energija, silueta i simbolika njegovih zgrada često prevazilazi umetnički kvalitet detalja. Međutim, on je bio i majstor detalja. Što se tiče prostora, evo vidite, to je jedan čitav blok, kao što vidite, četvoruglan zatvoreni blok, međutim, on nije pobedio je projekat krajnje levo, konkursni projekat carskih arhitekata iz Rusije, Kričinskog i Vasiljeva, i to je taj projekat je zaslužen, ali nema kontekstu ni dodira sa Beogradom. To je severnjački, takozvani baltički stil modern. Stil modern, danas se tako zove i tad se tako zvao, ali je u istoriografiji se danas on detektuje, on se danas smatra severnjačkim ogrankom evropskog Art Nouveau. Korunović nije prestao da sanja, nije prestao da mašta. Znači, on je zaposlen 1907. u Ministarstvu građenja Kraljevine Srbije i ona je tad krenula putem demokratizacije, ali i, da kažemo, približavala se politički carskoj Rusiji pod vlašću Karađorđevića, za razliku od prethodnog perioda bliskosti sa i kulturom i arhitekturom, naravno, austro-ugarske monarhije. Bila je njen politički protivnik. 1914. Austro-Ugarska napada i u mnogome u ratnim godinama razara ljudske resurse Srbije i razara i srpske gradove. Mnoga bojišta su ostavila krupne tragove devastacije, ali najgore je što je mnogo ljudi stradalo, i civila i vojnika. Međutim, zanimljivo je, sve vreme tog rata izlaze ratne novine koji imaju vinjete i ceo dizajn u stilu neprijatelja, odnosno u znaku secesije, bečke secesije. Znači, to je ratna propaganda. Srbija se brani, objavljuje ratne izveštaje, spiskove poginulih, obnarodova svoju strategiju, međutim, sve vinjete, ceo dizajn tih časopisa je u znaku napravljen prema umetničkim koncepcijama neprijatelja, a to je bečka secesija. To samo govori koliko i u ovo današnje vreme i tad zapravo umetničko nadilazi dnevno, antagonizujuće i često i, da kažemo, i devastirajuće. Ovde vidite da je on zamislio, to je zgrada današnjeg Doma Vojske Srbije, Dom Vojske Srbije ili Ratnički dom, izgrađen između dva rata. Vidite desno, to je Pošta 1, koju on zamislio evocirajući Gračanicu na Kosovu, kao profilnu zgradu. Znači, zgrada Pošta 1 je imala tu simboličku komponentu da pokaže svakome ko dođe u Beograd gde je došao.
Srbija naslednica Vizantije u kulturološkom, verskom smislu, ali i sopstvene slavne srednjovekovne tradicije, koja je nasilno prekinuta invazijom Azijata 1389. i kasnije, slobodna, prva koja se oslobodila svih slovenskih nacija je bila Srbija. I u toj slobodi su generacije radile, znači mi smo prvi osnovali te arhitektonski fakultet pre svih drugih. I Bukureš, Sofija i Tirana i dalje da ne nabrajamo su kasnije dobili fakultete u socijalizmu i Sarajevo i Priština i Split i Novi Sad je dobio kratko sredinom 90-ih. Međutim, centar srpske arhitektonske kulture je uvek bio i ostaće Beograd. Ne samo kao glavni grad, nego to je grad u kome se koncentrišu sve te kreativne snage. Momir Korunović je zamislio ovu jednu hipernametljivu građevinu i bilo je planirano da se realizuje, ali nije imao sreće. Balkanski ratovi i to je projekat 1911. A pošta levo koju vidite, ona je secesijska, kao i ova desno. To su razne varijante, to su njegovi bojeni crteži koji se čuvaju u njegovoj porodičnoj zaostavštini. Deo zaostavštine je prenet u Muzej nauke i tehnike i tamo je dostupan. Uglavnom je zaostavština privatna, porodična, glavni izvor za proučavanje njegovog dela. Dakle, vidite na ovom projektu da je on istovremeno spaja, kao i Branko Tanazević u to vreme u Beogradu, arhitekta, spaja secesiju i nacionalni stil. Otvori se od dna ka vrhu umnožavaju, ali i dimenzionalno usitnjavaju. Odnosi punog i praznog, kontrasti tamnog i osvetljenog, kontrasti ispupčenog i uvučenog stvaraju jednu dinamičnu, plastičnu igru, jedan snažan utisak pokreta, tako da vidite da je ta građevina gradotvorna. Zamišljena je kao građevina dinamične siluete, ali vrlo nostalgična, izuzetno konzervativna, međutim, javno mnjenje je to izuzetno podržavalo. To je vreme kada su u Beogradu održane najmasovnije demonstracije u istoriji tog grada, bilo ih je nedavno, ima ih stalno, bilo ih je puno, ali to su bile najmasovnije posle 1908. kada je Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu. On učestvuje kao inženjerijski potporučnik 3. armije u oslobođenju Kosova i Metohije, Raške oblasti i stare Srbije, gde se odsutna bitka vodila na bojištu pored Kumanova u okruženju brda Zebarnjak, na kome će on kasnije izgraditi monumentalno spomeničko obeležje. On je kao pripadnik 3. armije učestvovao u oslobođenju Prizrena 1912. i palim saborcima podiže spomen česma. Ta spomen česma je 2004. iako su još u komunisti skinuli heraldiku sa nje i obeležja, koristila. Međutim, ekstremisti su je srušili, zamislite česma koja treba da poji narod na tom putu između Prizrena i gore, nekome je smetala i eto, izdržala do 2000. Nisu je ni komunisti srušili, ali neko drugi srušio zato što na štetu sebe. Zamislite, pored puta više nema te česme, ako ništa drugo. Ovde vidite plan Prizrena, on se bavi urbanizmom i on je sproveden tokom međuraća. Znači, on ulazi u Prizren, 3. armiju je komandovao crnogorski vojvoda Božidar Janković. Sećate se mesta na Kosovu i Metohiji, general Janković. To je sad naravno preimenovano, taj grad se više tako ne zove. I on je bio sa 60.000 vojnika krajem oktobra 1912. general Božidar Janković je od osmanske vlasti oslobodio Kosovo i Metohiju nakon 3,5 veka, 4 veka okupacije. Staru Srbiju i Vardarsku Makedoniju oslobađa lično komandant 1. armije, regent Aleksandar I. Karađorđević, i vodila se odsutna bitka na brdu Zebarnjak. U nove geopolitičkoj slagalici 1918. kulturni prostor na kome će Korunović raditi se proširuje. Evo vidite. Banovine kralj Aleksandar po uzoru na francuske pokrajine sredinom 29. i iz ideoloških razloga
državu reorganizuje na 9 banovina nazvane po rekama. Znači, nazvane su po rekama prema francuskom uzdužu. Jugoslavija između dva svetska rata predstavljala evropski zapad. Međutim, u arhitekturi su se sukobljavali ili, da kažemo, pa i prožimali, nadopunjavali moderni pristupi i ovi konzervativni. Nostalgičan, neosrednjovekovni koncept je pokušao da održi Momir Kurunović, duboko ubeđen, kao i Gaudi, koji gine 1926. bio ubeđen u tome da materijalističko doba industrializacije i modernizacije je zapravo regresivno doba za umetnost i da neće doneti ništa dobro, ni umetnicima, ni kulturi, i zato se istrajno borio protiv modernizma. I naravno zato je kasnije, kad je modernizam više nije bio izam, već zvanična umetnička ideologija, biti izbrisan i sećan. Ali evo, na sreću, postmoderna i današnji pluralizam ga vraćaju u žižu. Nije on bio reakcionar, za njega su svi bili isti i ravnopravni. Evo vidite zgradu desno, tu je on imao na prvom spratu kabinet. Beograd je imao 90.000, 919. bio je razoren, Austro-Ugari su odneli Klaki, sijalična grla, sva privatno blago svih građana. Beograd je bio opljačkan i razoren, ali je se Beograd oslobodio. I ne samo sebe i svoju zemlju, već i drugi. I zato su mnogi to dugo i cenili. I ta srpska vojska je imala u svom okrilju i veći broj arhitekata, koji se, nažalost, nikad nije vratio iz rata. Među njima nije bio Momir Kurunović. On je, znači, bio zadojen, nećemo reći zadojen, on je bio iskreni vernik, on je verovao da su oko nas duhovi predaka, znači moramo govoriti o njemu kako je on video svet, ne kako mi vidimo njegovo delo, ne samo to drugo, već i kako je on video svet. On je smatrao da je građenje čin vere i da su Sveti Sava, Sveti Stefan Dečanski, Desto Stefan Lazarević oko nas. On je to tako doživljavao. Ja sam 200 puta bio sa njegovim sinovima u kontaktu i 200 puta bio u njegovoj kući, proučavajući zaostavštinu, i vidite, i slušao sam kako oni govore o tom vremenu i sa koliko su koliko su iskreno bili posvećeni ideji duhovnosti u umetnosti. Ne može im se to zameriti. Era sekularizacije je neminovna. Modernizacija, revolucije u Evropi i tako dalje, i stvaranje nekog sekularnog društva. Međutim, to je zato što to je vreme ubrzanja istorije. Sada ga imamo. I vi vidite da danas umetničke prakse preko noći zastarevaju. Ali tada to nije bio slučaj. U međunarodnom Beogradu prosek diplomiranih na tom fakultetu je bio 8 godišnje. Svi bi odmah radili. Prosek kada su mlade devojke i mladići diplomirali, znači arhitektinje i arhitekti, je 23. A kada su prvu zgradu gradili, kuću, je bio 25. Današnji arhitekti nemaju tu sreću. Zato što današnji edukativni biznis fabrikuje fakultete. Tad ste imali jedan u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. I to je bilo dovoljno. U Beogradu, još i Drago Ibler, 1926. na Akademiji lijepih umetnosti, likovnih umetnosti, osnovao svoju školu, svoje arhitektonske. Evo vidite da on, Kurunović je autor ove zgrade između dva dvora, koje će komunisti srušiti jer su smatrali da je ta zgrada dvorskoj straži smetala doživljaju Skupštine. On je bio ekspresionista, on modernizuje to nostalgično neosrednjovekovlje i vidite Kurunovićev projekat jednog zamišljenog spomenika i Mendelssohnovu Einsteinovu kulu u Potsdamu, da su jako slične po morfologiji i po određenim u strukturnom i likovnom smislu. Naravno, vremena je malo. Burnik, Fritz Heger, Drago Ibler, Stjepan Podgorski slično razmišljaju kao Kurunović u to vreme. Vidite, Stjepan gradi Podgorski, čuveni hrvatski arhitekt, u to vreme je on imao apsolutno odrešene ruke. To je vreme slobode.
Znači, trebalo je nadoknaditi identitetske praznine, izgraditi za svoj narod bogomolje, groblja, ali bez nadzora austrijskih i ugarskih vlasti. I to je bila pobeda tadašnjeg jugoslovenstva. Sokolski dom na Taboru je isto primer određenog vernakularizma, folklornih motiva u toj sokolskoj arhitekturi. Glavni arhitekta Sokolskog pokreta je bio zapravo Momir Korunović. Ni Drago Ibler u početku nije bio imun na neosrednjovekovje. Vidite, ovo je njegov epidemiološki zavod, levo, na Zelenom brijegu iznad Zagreba, međutim nije doživio realizaciju taj projekat, već je zgrada izvedena po projektu jednog beogradskog Rusa emigranta. Korunović, dakle, sve akcent stavlja na arhitektonski izraz, na silno dejstvo masa. Vrlo je maštovit, on je čak nesputan.